An İbn Umar radıyallahu anhuma qala Ateytu Nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme aşire aşratin فقام رجل من الأنصار فقال يا نبي الله من أكياس الناس وأهزم الناس قال أكثرهم ذكرا للموت وأكثرهم استعدادا للموت قبل نزول الموت أولئك هم الأكياس ذهبوا بشرف الدنيا وكرامة الآخرة. İmam Tabarani rivayet kılgan şu hadiste Hazreti Abdullah İbni Umar aytat radıyallahu anhuma Peygamberimiz aleyhisselamga 10'uncusu olup geldim dedi. Oradan çoğu geldik degen söz. Çoğu geldik, cemaat menen geldik. Masiluk kanı. Anan ansarlardan bir adam turu ayttı dedi. O Allah'ın elçisi ya Nebiyallah. Men akyasun nas, men ahzamun nas. Adamların en estüyüsü kim? Adamların en akıldısı kim dep soruverdi. Bizden Kırgız komşu en estüyüsü kim? Dep hop lappay dep karşı söylebey seniki tura dep жалган aytıp koşamat kılıp anan biylike barıp algandar o estüdü aytabız da. Kebir adamlar uşunday jumşak söz bolup aytkanına karşı çıkpay özüңü pikirini bildirbey arkası güyü basa dagı jok jakşındakay dep oğuzun burup atkanын görüp turup oşoga karap turup çoңго jagынıp koşamat kılgandar ийгиликтүү olup kalsa oy azamat dep aytabız da. Tartib ушундай olup kaldı bizdeki. 4-nji klas bilimi var, жазып бергенде окуй албайт, адамганы тааныбайт. Анан бийликке чыгып алып, мына сүйлөсө азамат деп айтабыз биз да. А бирок пайгамбарыбыздын тартиби кандай? Ким адамдардын эң эстүүсү, ким адамдардын эң акылдуусу десе, актарухум зикра лил маути, өлүктү, өлгөндү, өлүмдү эң көбүрөөк эстегени деди. Ким акыретти көп эстеп турса, өлүмдү көп эстеп турса, мына ушул эстүү адам деди. وَاَكْسَرُهُمْ اِسْتِعْدَادًا لِلْمَوْتِ قَبْلَ نُزُولِ الْمَوْتِ Ölüm gelgenden burada ölümgö en göbörük dayardanganı mına uşul en akıldısı en estüsü dedi. Ulaike humul akyas. Mına uşular estüler, mına uşular akıldılar. Zahabu bi şerefid dünya. Dünyanın urmatını alıştı, kadırın cana ahiretin karamatını alıştı dedi. Uşul adamlar dünya ahirette urmat sıyga kadır varka ev olat dedi. Ölümden burada ölümgö dayardangan ölümdü göv istegenler bular estu adamlar.